بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان هجا سلام و رحمت و برکت خدا سر و تفکر به خدا جل کی سرکان رهبر تی وی ام بون میوان مالا و سیدم الحضور و حاضر سیدم خیراتن الى خدا رو خدا جبر رازی ان شاء الله. پس اگه دسته میده سیدا جود دست بکم شده و به دبی معلوم دوان دم داوید سیدم بیا وقت چیه کی وقت ام بیجن موضع ام بیجن عاقم کی يعني دبي قرآن هي شخوت قرآن ده هل شجعت إيزح كرن جم مسلمان كيره وكتاب كي بيش بدي خوي تعالى قلت أزح محافظتكم وآياتي ده قلت يه دبي بتشغي احتياجي تدين بحديث هي نبي قلتني علماء هي شخوت كش خلاص قرآن كارش خد ديني فهم بك قالوا قرآن بالتاني جبوا فهم كرنا ديني مرة بس مرة معلوم خدا عز وجل دبي جهر قوم كرامة في خمرسيان دي يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مدهر قوم كذا پیغمبر كسان جوان پیغمبر جوان إنسان را قلت عبادة خدا بكن حفظا خشي اتباع الطاغوت الظالمة اكسرا خدا تيش وانا حفظا خود بكن. إذا خدا جوي أمة إسلامي راز مرا حضرت محمد ساندي عليه الصلاة والسلام و حضرت محمد راجي كتاب كسان دي قرآن كريمة. حضرت محمد وفات کرد امینا بیرین لکن کتابی دستی مده و خدا دبی قرآن کریم دان دبی و ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا محمد مبي كتاب اشترى نشان دي الا كم شان دي جبو خاطر تبي قرآن ج امت اخرى بیان کی açıklamış کی mesele ki de ihtilaf kırın hat nişte persin tecvara açıklama Kur'an'ı, şerh Kur'an'ı, beyana Kur'an'ı ki Peygamberime hüküm kişi beri خوا نكريه. حتى خدا دوي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين. قال Peygamber beri خوا تشكي سلمى بيجا أما دست راسي بقري مش شهد مري بقتين. Peygamberime مأمور بيه تشي خدا أمري بتكري بيقول إذا Peygamberime خدا إذا قرآن الشان لكن آيات القرآن أكثر عام مطلقا مجملا. أما مثلا من هذا وقت يقول عند القرآن الكريم لا مثلا بر خدا سري سكينية مثلا الميجي وقت المعراج لا واجبه سري سبي ملتي الميجا سبي نكرن. çünkü nizam ve çağırmışkın hatta Hazreti Cebrail harç peygamber ago peygamberci ju insan arago bibiyor المجاس به eve nivro eve asre mağrib işe eve İza Xda emri peygamber ked ve mevi Kur'an işte nazil ki bu ümmet ahira açıklama ve beyan ve izah be Kur'an'ı ki haydi Xda Teala haşti ve da ayet da emri bilmeyici kiriye mesela millet ravi ya Resulallah meclis arkani ve çendin şartı ve çendin en nizam kazma beyce peygamber civana ne beyce Kur'an-ı Kerim'de her kul meclis sıvı çen rekat سيدا مثلا سكن تحت تماشاني ازواج وبشرم دعوك ان شاء الله. دنيز لي كلامك ام خيراتن. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. ان شاء الله باش ندور باش ان شاء الله. الحمد لله دنجت بردورتي قالوا جمايه جوايه. بكي برانك شيء بكنا. كلامك دنجت اجا باشات. هذا مقول سوريا كما دبرسن. بله. اندرا شواقي دچنا سيش انتخابتن نويجا سبي مرهنه كي درنگ ما زماني دكوي داما 15 20 دقيقه درنگ موندده. Yani imsak des. بله دست بك. İmsak biye ama mele azan edilendi. Ne olsa? بله Tamam. بله ام جد چنا سيش يا مجبور ام نويش كلام نويش نكش ام انا كوري ايش رانه gidelim için. Kamet eda persin inşallah. Tamam خدای جوار آزمایش ما دست پیدا امانت خودی. اهلا. Diyarbakır kelam kam bخير hatın. Diyarbakır. الو السلام عليكم. Aleyküm selam kelam ke. الو Kelam ke. سؤال كان ابو سيدارم. Bale. مثلا حياتي اول داكم مريض حياتي خوش بير بكي. Bale. تشكي دبن نو مريض شواكي ويركعت تمام كي. Yani turunani tahiyeti nakhoy ne olsa? بله. Kamet eda persin inşallah. تمام. Amanat خدای بید خیر خوشی ده inşallah. تمام. سيدا كلام كدواري وبحثه وحديثي وسنادي يعني خد تعالى آيات القرآن أكثري عام مطلق مجمل بيانوي شرحاوي ليفيا بيغمبر استيه. أنا مثلا أم برتسيك خد تعالى بأمرك لميجا خد تعالى نقول الميجا صبي درك عدد نيفرو شارك عدد القرآن الكريم ده
پیغمبر انسان بیان اسم کرد. شادش که شاد مثلا ارکان آیت. لمیجی چندن ای دزمیجی چند تابی خدا گوتیه فغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق مجمل گوتیه اجمالا گوتیه لكن قرآن کریم دا خدا نگوتیه فاتحه بخوینه فقرأوا ما تيسر من القرآن خدا نگوتیه اونه دجاره سجده ببین انا بتونی مذهبی که سریع اردن هکی که جار کی سجده بده ای ساجدین و راکعین هیا جار کی سجده بده دجار نبل میجای بطاله یکی که مثلا دلمیجی دا مثلا مثلا مغربي سير كعتنا كل ميزي بطالة مثلا الزكاة قد على تسيب دعاء القرآن ذا أمري بقول الميسكن والزكاة يبدن لكن زكاة كيا ماليوني بدن كيا چندا چن بدن نصاب چندا خدا بلينا كده إيه حجيبان مسكي مثلا خالتي كي مثلا زواجها خالتي كي أوبر مثلا أنا زير بتوني مذهبي إسلامي زير كز مرارة حرامة تبي عملتكن إيه خدا نقول يا زير مرارة حرامة اما پیغمبری ما گفته خدا مثلا دبی و ان تجمعوا بین الاختین یک دخشکا به هفرا بزوجه حرامه مثلا خدا نگفته بیرکی و بخاتیا ویرا یا خود متاویرا بزوجه حرامه وقتی انسان کی پیرک ویهل باله به نکاره بخاتیا پیرکا خو متا پیرکا خو بزوجه اما پیغمبر صلی گفته و دبی متا اسلامی دا مختلف مذهب و مشربه توانستال با آن ابتسامه قبول کنه و صحیح إجابان إنسان كده بيجن يحتاج بحديث تنا والله إنك حديث رابع قرآن جراد به نكو دوسة قرآن أنا من الكتاب كده دي بحث عن كده بقرآنيون والله إن زورا من شوك نابيان داين قرآنيون نيار قرآننا حتى وده ثابت إنك آيات قرآن يعني أبي إسلام كوج حزدي بيخمر داديس هذه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي دوين داش تابعين بان إمام مذهب إمام حنيفي مالکی و شافعی حنبلی چه هاتی اسلامیت اوه یعنی جزئی اختلاف مسئله جزئی دا کرنه فروع عدا و زرار تنه وکی نه ای مخالفه دا باندشتاب که مخالفه اسلامیت که من ضرلا يعني دخل في النار يعني جبروي هيفانانه نه دوسته قرآنه ولا نياري إسلامنا بقناعة من يا نفسها خوش خراكنا بوتش نفسها خرا عبادتكن ويا جي بنكي برش طلب يهودي وخريستيان دخل أبوي بري نياري إسلام ريد العادة يبرن يا ريد العادة يبرن يا قارب هوا كير مساعدة سيدا بدي حب تلفوني مثلا ما بقرن إسلامول كلام كم خيراتن إسلامول كلام خوجة سوايا بنتيمة حامش خد هذا كلام كه خوجة بعتبري تيم جربة كرل لم ياخذ بي ما إمامتي كر لم ياخذ بي ما جماعتي كر نيرو يجاي جماعتي كر بلى مشوار بقوم عاخذ بي كذا بدي نيرو قول له ملكم جايك أشوف قصدت بحتى بني أي جاري دوام لم ياخذ ما جماعتي كر جاي نيرو جماعتي كر وسيراي ملانور سبب تويلكم سايبنا دغري وانا خد بكر اني لو اذا جمعتي نابه عليه هذا خد رعتي ولا هلا وسهلا مدي خير وخشيده بس راسي خدي جئول فرح هاي كلامكم خيراتن خير خدير والله بلى السلام عليكم عليكم السلام سيدار السلام لكن جوار السلام لكن سوريا كان نهبو عليكم السلام كلامك از نورمال اسنافم مشتریاکی مهات تشتک جمع کری نورمال مذکره هفته و 5000 کس میش کرد 150000 کس میش کرد کارته را بله ایجار اب شوپه کتم و ناشی ناکم آمگو پره کل جمع مایس استکم صدقه قدسه از خیره که بدم دبه نابه بیانشی چه بنوسا؟ یانشی چه بو؟ کام سیدا پس انشاءالله اما هاتی خدا بین خیلی خوشیده سيدا قول مجاس بي امراض بن ملازن داي يعني امساك بي كتيه ملازن داي بله يجد بهم درني اشتدي امبريد انا يجي اذان ده بله يجد بيقول هنا اذانات بخدم امكان مش كي امساك دس انا الميجا الصبي يعني هر الميش كي جا وقت كي لكن الميجا الصبي خدا عز وجل دبي كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ونبخن فخن إيواليد رمضان ده ونكار بخن فخن حتىكم بني سبيورش الشبقي ولا بليبو يعني فجر طلوع فجر تشيبو
اندي ونكارم بخون اندي روش حساب ده وقت طلوع فجر تشبو امام اذان بده مأذن اذان بده نده شقه مركار الميسك تابي سنة اوه مرين كي تأخير كبيغمبر عليه الصلاة والسلام بقدر حديث بخاري تري ان صحيح كتابه دبي وقت بينجي آياتي كمر بخوينا فرق كنا بين اذان والميسي يعني حتى ما بدرك على السنة بكم كي تأخير به ده قصق بينجياتي خوندن يعني دوي هوايدا مرف كاره الميجا صبي اللي بلا سه معذرتي من هبي بانا كارم بكش خورنا كارم بكنه دارن ايش انا هيç صراحة هم فجر شيء بو به يعني وي انا مثلا با حنيفيه الباطي حتى نيزي صحت كي بشون دا اوت كده انا باش هوان دا جيس كده بفجر رازان ساق يعني بري بفجر رازان ددن حتى الميجا خوجا وقت تيقينا كان زمان پیغمبر مدا مثلا حديث كاد به پیغمبر صلی الله علیه و آله الى اسفاري اسفار يعني حتى زراية طاوي در كده او نكو پیغمبر نيت وي شاقتاني پیغمبر دست نوجا سبقت كده تابي المجا سبقي درك على پیغمبر عليه الصلاة والسلام سورة دريش تخد وك بقرة نساء آل عمران حتى جانا دبو نيز بو كتاب در كده يعني نكو وي شاقت نيت اقتاني لماش دريش لماش دريش كو جانا جهين يعني جبروي هواي دبدا علماء مذهب امام حنيفي قال في تشتيتي قد بكن يعني بله سيدي چمكي سقنتي تشيد باز خو جال في اسلام وليبو چم جامعه تام صحت كي بشون المشتكن يا انسان راضي انسان تعيشي خو انسان خوينه بريو مشقت تشيد يعني مساء سيدي بدي احب تلفوني هنا يا كم ديار بكر كلام السلام عليكم عليكم السلام خدا جورا بس دعف سوريا معنا سوريا ميجي هذا الناب لمجدا كمر حبش المشتبه ومر بلكي زانم نظام بيجي الحمد لله بله ابوياك وأود دياجي مثلا ديالم أزد فالتحيات دارونيش تم فاتحة يقوان يعني فاتحة التحيات يقوان أبيا شوات باروكنا جيب أبدا يشلو دعاء يديش كامل سيدا برسي إن شاء الله تمام تشاوت أما هاتي خدي بين خير خوشي ده إن شاء الله والفارحة كلامكم بخيراتن خليل حتى ترى جدا كناي 25 ساله 26 ساله دنگی وقتی دورتی ولا؟ دورتی مگو 26 سالی اندرون کداری دیگه قدر یوگری دای تشکی ورای تو نیست قدرها یوگری دانه آره کام سیدا پرس ان شاء الله اما هذا خدای بین خیر خوشی ده ان شاء الله سيدا قو تحيات من نخون ملك ديرك ما شخور ركعتات ديا رابو سرخه نبي قالوا تشوف كمان زي انا تحياتها اول سنة تحياتها اول سنة نفرزة سنة مرقون كنا خوينا سنة الصنع المجدة سجدة سويبة سجدة سوي نبي المجوي نك يسال المجوي صحيح صحيح سيدا قو سيدات بيجت المجا نيبرو جماعتي نكن را خطبه را جمعه دبي هاتون ديار بكر جيب جماعتي مكريه شو ما قصد له بشي هفته بشي واجي كرنت دبي كام شوك انا المملكه ما سيدي كوز حديثي اياتي پیغمبر اصحابي اسلامي يمكن اما باو تاريخ ما هنكريه يعني انا زمان دبي المملكه ما سي 100 سال بشي پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده مثلا درکتین که وان عالم منسوی مذهبه عالم کی مجتهد مظلم مذهبه نگوته کد پیشیل میجا جمعه نیبروه دوره پیغمبر لجی کل میستکن مدینه منوره امجیل چند جال میستکن دی مجمع ما بطاله امتبکن گل میجا نیبرو بکن میجا نیبرو کی جا چما جمعیت کی يعني مشغول بونا بالعبادات باطل حرامه شغل ما مثلا جمعي لكن هم جمعيه كي بازنياتكم تدرك على الميزه فرضه جمعيه وهم جنيفرو تكي تشارك على الميزه فرضه نيفرو يجهر دو فرض درو كي شاس فرض هنا دو وقت كي دو فرض هنا يعني هنكي عالما قلت لنا مربك احتياطا فلان ازبخب ويقول الشيء قناعته انا قناعته بين ايه خطبه كربسه ايه خطبه قناعته منه وبري عالمي اسلامي وفان علماء مشتري مذهبه وصادويش يعني الميجان نيفر خطبه مربك كافيه خيط على جبو خاطري خطبه تبي الا قلب جماعات بيكرن چار كادان يا در كادان جبو تخفيفه امراد ويجا چار كادان نيفر ويجا سنه ويجا قامت ويجا دعاء يعني سيدا قوم هفته بينش كاد از ميرك ببرم مرابي بيانشي سد بينجي كاد بريه
اس بي كتم جي تنه بده شو بكم برا بده فقيرة برا مدرسة وقت خوي دركت لكن قال لي صابدك رادي بخدي هذا قرب برا بدين يعني براوي خيره يبدا مدرسة اه ووقت يكون بيقولهم ده مدرسة تصاني خست بدا ويجي يجي تخذ لهاش مدرسة بستين مساعدة سيدة بدأ بتلفوني مهنة جباطماني كلام كم خيراتن أبي قوت بجورا وده جو راضي به خالص ده سوري كمان هايم جوزي بستم بله كلامك سوري كمان فيجاري مؤمن ومثلا ياد مسلمان ولا لك مؤمن كجا كسم مثلا مؤمن كجا كسم ومسلمان كجا كسم فرقنا بين المؤمن والمسلمان بيجي اه كام سيدة برسي إن شاء الله ستشاب على الله خاطر يخليك، حكي بخير وقال وخشيد إن خالد شاء سيدا ملان والكسم السيناكي أهلا وسهلا ادري كلام كم خيراتن السلام عليكم خوجة عليكم السلام خوجة سؤالك ما بك بله كلامك خوجة ديني ما شافعية مذهبي وين أنا صار ما أريد جو قالك دفين زكاة بيز قوتي بنا سي معرفة سي فاقرون زكاة بس بدأ سيمرفا ايه تشيك ساعات هنا كام سيدة برسي إن شاء الله هنا كي دفي قرار صار مالك بسار بازي دو بخونا ما لا جيبوا خوينا جالس أري أويوتي باشي بدن نظام متشيك كام سيدة برسي ما قال خوينا خوينا أم سيدة برسي إن شاء الله تعرف اهلا وسهلا بين خير وخشيده والله جرتي وارفعك جدا سيدا قوختي يكسر الميجي ببشكينه يعني وبالحمد لله قالوا شواد به أنا كي ببينش بي الحمد لله زرار ناكخ سنتك خفيف تبي الحمد لله لكن يكذب يرحمك الله المزوين بطال به çünkü دبا خطابة بإنسان يرحمك الله بكفا خطابة بيجا أما يك بينجا دلي خدا جيزي بي الحمد لله حمش خدا رو بسرار اشكره بيجي سيدا أشكره يزرار تناك نبي تشيتره نبي تشيتره أشكره نكش تشيتره بله سيدا قو مرات شنا أمي منك فاتحة دخوينة أتحيات دخوينة الله يعني أتحيات دخوينة شنا فاتحة دخوينة تقرأ يعني ورا نهار دخل بتشاد بفيها أنا كبيان شيبك أو باشي بحسه كسين كد شونا فاتحة ده مثلا التحيات خندين ميزينا وركن شوي يعني الفاتحة ركن كلميسي وقال البيابي خندن وقت الجي فاتحة فاتحنا يان شيبك قال الميزا خو عودة أما ناول المجي بيب حاسس سيدا ناول الميزا بحسه وركعت كيسيدبك ركعت كذا أي ركعت كيفك يجد فاتحة ده بيحسيا إنك أتحيات خون سيدا ومزاج فاتحة ده بجيب بس فاتحة أو السو فاتحة سريع دسبيبك فاتحة سقوا ما هو تكسر ده سقى نا سرناك إجا أتحيات عيني أوش إيه التحيات يفسه التحيات إذا مثلا هي برهنا إنسان يعني فاتحة قينه يعني وقتك بحسن أو بكن بدقشك أو دقيش من التحيات يبقى أما وقت السلاف ضابة سلام دابة وأتحيات ضاوية به فاتحة دوية فاتحة دوية فرزة أتحيات ضاوية قال الميزاق عودة بك ما نسير سيداكو قديما 26 سالية قد بين قدرها هاتي قريدان قالوا تشكي ور هي أنا جبابي خلقي سيدايك قدر خدي جريدة بله كسن كلا قدر خدي جريدة السحر هنك الإنسان تأثير تك لكن أوجنك قدر جريدة في خمر ما عليه الصلاة والسلام بتتشكي نكلا قدري إبطال بكش غين الدعاء هذا في خمر ما دعاء كيار بتقدر كي نقنش ده حقيم ده تقدير كربت بجوهري بقدر كي قنش هذا في خمر ما بعصا نظرت كنظرت شعبا دبي هندك دبينا كل نظر جيب كبيشة قدري نظر جيب بريسا جا بيسة لكن إنسان كبيشة قدري أما مثلا قدر وجريدان تشكي ساتنا أما مثلا إنسان سحر لإنسان شيء دبا مثلا هنكي وقت بخذ بهنكارا بزوجة السحرية تشيكون والبرد شعبي رشبكن هذا تأثير السحري هي يجبروي إنسان كيجي كمثلا وقت بخذ السحر ليشنم دائم سورة فلق ناس آية الكرسي بخوينا خصوصا تسبيحات الميجبان سورة بخوينا إن شاء الله نظرة شعبا السحر الجن قارشي بله مساعدة سيدا بدأ بتلفوني من هنا هادوش ديار بكرن ديار بكر آية كامين كلام كم خيراتن ديار بكر
الو كلامك سيدة بتريني وقتا مرهرة تجي كده ووقت الميجي وراه مرفي دريق دا قبلي يوصل سرق ولتق مرفي دوز الميج بكي اوتوبوس ترينواني نوسا تريني دا ترين ترين دا اوتوبيس وقت الميجي تي كامل سيدة برسي ان شاء الله امانتي خدا سير شعبة اهلا وسهلا جارك دي دياربكر السلام عليكم. عليكم السلام إدارة بخير يا سيدة. بخير دقيقة بركورتي سيدة دنيا مناطق. باشا سيدة بعد سؤال هبو أم لجبات كده سيدة قال رسالة من ذكرن هذا الكلمة إذا سيدة هذا لولاك قوتنا لولاك درباس مو مقوى هذه تشف الحافظة درباس به إمام صغامي به هذه موزوعة يعني أنت عالم دبين ضعيفة قاطعته من أرشت المشكلة هذا اللي قبول نكر وصاب العظماء دبي قدسي حديثة نقول نعم نقول أكثر عالم دبي فيها موزوعة يعني من كذا التفكير مرة جركا بينا بس شعبا نقول مرة جركا هيك دقات دكت سؤال من أول أبي أبو سيدا أو الدويانيزي سيدا بعث قرآن والسنة كر أو إنسان كدبي قرآن جمرة بس هم كانوا سيدا بيا في من زمان دبين شما بري دبي نميجا إني تدو وقتك أم نميج لكن أول خطبة باش نميجا إجار نميجا أيدي دا تام ترسيه أول خطبة دخينا الملا تشتوي نميجي دبي بوهاتين كتشبيه نقول تفصيلات الشرع الشريف بالسنة أوتويا يعني مرة وقتك بيا إبداع بك دبي سنة بيخمبة بوهاتين كتشبيه نقول هلا سيدة جمرة دبيتش يعني تبي خطبة دقيش بيه خطبة و جمعي وعيدي سيدة أو ورد بيش تمام كامل سيدة كامل سيدة برسي إن شاء الله سرشاب إمرا أهلا وسهلا بيد خير خوش ده سيدة قوم مين أو مسلمان فرقه وشنه أنا القرآن الكريم داك خويت على مسلمان بيجا مؤمن ويا بيجا مسلمان بمعنى كينه وسماك من المسلمين خدا دوي منابي ودانية مسلمان يعني مؤمن لكن وقت حقي منافقة دا خدا عز وجل دا حقي منافقي مدينة بي لا تقولوا آمنا قال الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا يعني بيجمع إيمانانية نبيجمع إيمانانية ولا ما يدخل إيمان في قلوبك إيمانك في قلبي لكن أسلم يعني ظاهرا تسليم نجوارا قلبي وان إيمان تيتنا لكن ظاهرا مسلمان تسليم بنا بيجم تسليمي وبنا نبيجم إيمان آنية يعني تحقق منافقة دا يعني وقت يجوز مؤمن أو نمؤمن ظاهرا تسليم مسلمان بيجي ترصى لكن وقت يجي مؤمن به مثلا جيكي هذا جترصى نوير إسلام أقبلي بك يجورا مؤمن تيغوتن إيمان قلب ده هي لكن مثلا تبي حزتي عمار كدستي مشركا ويجرتن وأزيدوا إشكنجة وحتى دي باوي سيد كرن نهر أوجي وكو نبيجا مدحي بوتو صنمي وانك ويجي سيد بكن ورابو على بيغمر خبر دا و بوتو صنمي ومدح كر أفيان مؤمنة لكن وي شاخر نمسلمية وقت تيبا بيغمر يا رسول الله ولا حال مسركي أوابو نظام دي إسلام مراد ديني مراد صاركي هبو تنبو مش ترصاي مجيب كستانا من أوكر يعني من مدحي بوتو صنمي وانكر ومن على بيغمر خبر بيغمر قلبي تتشابو دي مطمئنا بالإيمان بإيمان تشابو بيغمر ويجار كان يتشكي أو هات بيشاته دي صابكه يعني جبت الرحيق خلاص بكي أول شيء إيمان هي لكن ظاهرا مش إسلام تنيا ليس أهل إيمان مؤمن لكن المنافقة بمنافقيك مثلا بين مؤمن أو مؤمن لكن مسلمان ظاهرا تسلمونه لكن معنى حقيقي مسلمان ومؤمن حقيقي مسلمان هذا معنى مطلق معناه جوانا تيغوتنا يعني هسه خوينا شوارج بين إيمان قلبية وإسلام جي انقيادة ظاهرية. إيش خو أوه يعني يقيك بي يكي نابت. تدي سيدا ما لخيد بي إيمان وإسلام بهم نابت. يعني وقت إيمان هبه جرى عمل كنا بيه هبه. يعني مثلا قلب هبه جرى ظاهر شيء. جرى ظاهر يكي يعني مثلا باوري منك الجنة هي جهنم هي خدا هي وبيغمبر وملائكة هذا ولا تعمل كناكم. يعني إيمان جديمتن. سيدا قول جمع زكاة بز أمدزن دبيجمر قوتنا قرأت بليسي حبا أبيك آدو داجي قرأ ملاوة لسر بخوينة داويت بلاكي دبي قالوا شوهي
ولا خلنا مالات تشكي ساتنه آره لكن مثلا زكاة مثلا en az mesela İmam Şafii de merhaba 8 sınıfa. İca tabi vakti merhaba sınıf kişi makbule. Yok mesela ana devlete İslamiye veya camiaki İslamiye ve cemaata İslami merhaba devam çektirir. Hatta deyin ki mesela da devlete İslamiye ve zakata merhaba şahsiyen karabide. Çünkü devlet fakire tespit ki ana elhamdülillah camia meci bütün bahazara fakire tespit ki Müslüman zakatı yahuduvan fıtrı yahuduvan dibin yani ev kırdı. Yani vakti und mesela bir sesin fabaş vakti imkan hebe tünne beci bir sınıf kişi. Bir sınıf ki çiğ O kanun melaj ne şartı. Ne tişki malat alakayı beytine. Bale. Müsaade seyda ve dahab telefonu mehne ma bugün. Erzurum'e kerem kavim khairatın. Erzurum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. لا شباب بخير. بخير سلامات ان شاء الله. من انا اقول الشافعي مثلا نقول ما بهل القران تليا خشل بك بزمان خشل بك او قناتين نستانني. حرام لنا يعني. جبوت بلاب قلبي نوسا. بله. يكون بس اذا برسي ان شاء الله. تمام ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله. والفار حا كلام قوم بخيراتن. بخير خدای التبق قداکی مایی هم در کداری سه ماه هم دگر قدر آیوه نابه با چه ما ورده قابقانا تبرسي نوسا قابقانا نه ايه سيدا قدري نكر نه كامل تسا سيدا برسي ان شاء الله yani هم سه ماه هم دگرن درن چه بو خراده به با چه ما ورده سيمه اره سيمه نبرا كامل سيدا برسي ان شاء الله خدای سلامتی بده ان شاء الله امانت خدای به سيدا جو ام بين الترين سوارد الترين تي ناسكنه هنا اوتوبوسي ظالم جهنه اوج ناسكنن وقتين ميجيده دبي مش خد تيارته هنا ممكنه كوبسا مال مشكات وتاخير ريبر دريج بتاخير تاخذين بيجني كاربكه دي شلون تاخذ يعني بري خب قبلي معرف كاربه تثبيت قبلي بك تي بري خدي قبلي نيتخميل ميش امكان البيابه بس خدي نبات رونشتي بك بري دقش في داش هذا بري دقش بوجي وقت قبلي زما قال بري خزره قبلي تثبيت مثلا وهب صحيلي رحمه خدا لي بت هو عالمي عصري فقيه عصري بإمكان الطارئ دار اسم دولة جنبان دولة كشش حفص حده سعد داريشت وجا الميزة أكنبه أم خذ يمكن ماليزيا المجلس من هيك المهارة من الطارئ ذاكر لكن شيء إمكان ده يعني ما تقريبا قبلي فرداية وما تقول تخاطر المشكلة لكن فاسي من المجال عودكر وهذا حالي جدبه از المجال خدكم قدري إمكان لكن فاسي عودتك أن قنج أوه لكن وقت بي وقت جرى بي المجنة منه يعني إنسان بيدس ميز بجيج بو خاطرك أمري خدايا جو حرمتها وقته جرى مرون يتاقبينه والمشك مارسينا سيدكو لا حول ولا لولاك لما خلقت الأفلاك أو مشهور بدنا تبا زي ما قلت هي موضوع في حديثة ضعيفة نا حديثة دبي هنا كاجو لك أستاذ دبي حديثة قدسية نابي حديثة أنا نا حديثة تبي أستاذ بدي زمان كي الشول مولي دولته يسرقون كربو كتاب حديثة البام تنابونا وما ستبي بشكل مدحيد بين لولاك لما خلق له حتى فري عالم ده معنى يراسته أما نا حديثة معنى يجينا راسته خدا دبي يعني وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات ما في الأرض وكاينات خدا به متبجي إنسان على خلق كده إلا زبو خاطر پیغمبر تاني أنا مثلا ديد مولودا مدى المولودا مرة حسن أرتوشي دبي خوي تعالى قرت يك قبضة نورا خدا قبضة جنا خو أطابي جو نوري نظام نورا حضري پیغمبر تبو جو نورا حضري محمد بتوبة ما قلت تكيف ساتن وان يعني وخرافة حتى زبروي نفس الشيء على إيران يبوم وان جيدكو علي أول علي آخر علي ظاهر علي باطن علي جوم كروه شركة ما شركة تقولنا حضرتي علي جنورا پیغمبر جنورا خدايا أول آخر وانا تأويل ضلالات وانا خرافانة مع السر نفس النية جنة نفس الشيء على جنة تشتي بساتنا أنا من حديث ابنين آيات ابنين وانا عالمي مازمنيرن تشتكي وصاك پیغمبر جنورا خدا چی بیه تشتكي وساتنه يعني بله مساعدة سيدا بدها بتلفوني معنا سيدا ماجي بقرن جي آغرية كلامكم خيراتن السلام عليكم سيدا عليكم السلام سيدا سؤالك ماش برا هابون بله
سيدا وملكي mümin iman haniye dikare cingene rabı zevce. شبكه؟ Mevki iman haniye mümin kişi dikare cingene rabı zevce. ولا دي سام فهم داويس فهمناكم كاره شبكه؟ Müslüman dikare cingene rabı zevce. جينجنا راي ما جينجنا جينجنا مسلمان ما كامل سيدا برسي ان شاء الله Tamam Bu da Seyda. cinler normal cingen. جينجنا اهلا وسهلا جيكون ياي كلامكم بخير عتن Alo, selam aleyküm. عليكم السلام Allah razı olsun Seydam'a da hürmetler. ecmaîn cümlemizden buyurun. Hocam sorum bu Bağkur olanlar, Bağkur. Bağkur'dan emekli olanlar helal mi? Mesela hocam bazıları böyle düzenli her ay bazıları da mesela diyelim ki 25 senede bir 5 sene ödemesi var. O da emekli oluyor. Bu helal mi haram mı hocam ya? Onu Yani bu söylemek esnaf istemiştim. mıdır? Esnaf mıdır Bağkur'daki adamlar? Esnaftır, çiftçidir, Esnaftır. çiftçi Prim de var. yatırmış şu anda emekli oluyor. Evet. Tamam soralım size inşallah. Oldu hocam. Allah Allah razı razı olsun. olsun. Hayırlı Allah geceler. Seda bu gavkadan bahsa Kur'an sünneti kir bu. Dedi beja enek ben vakti هناك شيء بيخبر جوهرتش بيجي قاصد لازم أنا القرآن بقرأ وقت خطبة مجا عيدي تدي خطبة بشتين أول شيء كه أول مجا هي خطبة نورمال جي أول خطبة داير المجد بيقولوا أنا زياد مسألة الميجي دا عبادي دا Peygamberime sebab zikrine kiriyor. Ana الميجا سبيتش ما دركات نيروتش ما çare مغريتش ما سيه bana mer ne yaparsa. Yani gerek kayıtsız şartsız Xuda gotiye peygamber gotiye teji itaat ki. Limeja evki limeja cum'i peygamberime hutbe beri limeji khandiye. O limeja ideji evli limeji kiriye hey hutbe khandiye o peygamber hadise idbe roja cum'i da hutbe beri limeja o da ideji حديث بري خذ حديثه وصام بي اعتراض لكن حكمتي يجي ولا لازم نبرسنش بله سيد بي وقت ما بله قران بزيرن تلقى خوش بك بزمانه خو زرار هي انا والله كل لا يتهم سلبت بحرمسيس قران را بله نجايزه لكن بقدرك بنكي نداويد بنكي بقدرك مالكار بقلب زرناك لكن كل لا يبيفه يعني كتاب الشريعه دي بين حرمسيس قران بله سيدا قدر قديم بسيمه هم دقرن قدر أيه هاتيه جدا يا تشيد بيت شيء نابي ولا حصل. بلي ما أقول قدر يكني كاره قدري بقرة. سماج سيدا عندك إيش خماسة. سماج نبرة خرب صالة دمينين كاره بزوجة. بله. بلا لكن بلا روزي بين صرجر حسبنا الله ونعم الوكيل بيش. أنا بنيرة يعني أب حسبنا الله ونعم الوكيل وقت حزتي إبراهيم أبدنا آجري قلت حسبنا الله ونعم الوكيل خيط على آجري جركري آف. وقت بيغمبري مد حرب خندق ده بتون مشركي مكة. Hristiyan Necran'ı, Yahudi Medine, Münafık Medine sesi topuna ve ashabi peygamber ashabi tabi helinin peygamber go hasbunallah ve ni'mel vekil koyt ala bakilwan musalatekir tamam jwan yani avkubun yani perişan bu Rabbun çun yani yecberi havayı Xuda ve men tevekkele ala Allah fe ve hasbu ki tevekkülü Xuda ser Xuda kafiye يجي جدي قلبا يا ربي تكافي مني ونعم الوكيل وقنجي وكيل تيجي وحسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم يعني كي زعما بيذكري سري صبي حفظ على بالي حفظ على بيجا كم مقصود بيشيه ان شاء الله خذ سري لكن وقتك نتشو سري جنيته يدي ما جرى وصاد خير خذ على وزاد تقدير كي يعني امر خدايا و تم تصرف مخلوق خداي خدا تصرفاتي سيد بي يكي مسلمان كاره مرتبار بزوجه مرتبجيك مسلمان كاره بزوجه من كاره بزوجه فرقتونه يعني يكي تشقى خد عرب پیغمبر خدا به فاختاروا لنطفيكم وش زواج آخر اختياري قنجابك فإن الأرقد أساسا دامار پر حيلة كاره پر هنه پیرک می ولی دیندار بچی زرد کی نباشه تدی زارکیل خالیان چه برای پیرکی چه یعنی بس به دقت مربوطه باشه لکن جاره باجلوک و قرچی نظام چیه و باشه دینداری درته اولاده باش درته مهم اوه که مسلمان بیانه
دیندار مساعدة سيدا ذهب تلفوني مهنا هردو جي اسطنبولن اسطنبول آيا كمين كلام كم بخيراتن خدا جارازی و سیدا چان باشه حالا الحمد لله خدا جورا هنج باشن ان شاء الله خدا جارازی به ایمان بده سیدا از سرویسیت کم یعنی پرسونل سرویسیت کم بله و نجا مغربی ام به بردانه آزان ده و ام درنی که وان بلکه نگینا ایشای ده دقیقه فلان ایشای بین ده 15 دقیقه ام سر دیرکسیون میشیم چوایه يعني ده عربية ده جماعة ديركسون بله أما كل مجنك يعني مجا مغربي بهرة يعني يعني شيء ناقيجي ناقيج مي ترافيق هو استعمل ترافيق يوم مرج هري ترافيق كم سيدا برسن إن شاء الله إن شاء الله خدا جار راضي به أهلا وسهلا جارك دي اسطنبول كلامكم بخيراتن السلام عليكم عليكم السلام دستي خوجا غاد ميسم نا سوال soru kime sual bakım jwa بله Merik Türkiye'li kadar Avrupa yalnız ve resmi nikah cenahı berdede. Deçe Avrupa'da jene kira muamelat şedeke zavcı disa verdigarın de cenahına nikahliya mını. بله كم سيدا برسن إن شاء الله Dikarık me aydınlatmış bakın İnşallah كم سيدا برسن أما تأخذي بين خير وخشيده. İzleyicimiz dedi ki Bağkurlu olan bir kişi emekli olması caiz midir? Bağkurlu esnaf sigortası. Şimdi Bağkur esnaf olsa zaten bu devletin kanununda var. Evet. Yani normal adam ihtiyar oluyor, yaşlı oluyor, caizdir. Yani Hakikaten bir sorun yok. Hiçbir sorun yoktur yani. Böyle. Sidago servis etkim. Dedi işçi amela. İca beri azan ya da beri azan yere suart ki o daram belat ki bir yani ne mümkün şahal bir gizmi işe bir garip sekneci halki belat ki işçi belat ki de bir gel ser direksiyon eskarım bakın bazı yaşı gel başka reyhane Ana ser direksiyonu ku hareket kelime çinabe. Lakin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir dini İslam ile dini sühületi, dini kolaylığı, dini merhameti. Peygamber Aleyhisselam cari Medine'ye münevvere مجا نيفرو عسى سلفت مغربي عيسى سلفت معزلت كيش تنبيه جا بسيك بيغمبر وفات كا أصحابي جا عبد الله بن عباس تيج حضرتي عبد الله بن عباس إذا عالمية زيد برسمي صار بيغمبر ساكري قلت لي لا يحرج أمته زو أمتي مشقتي نكشنه يعني أنا بين دكتور كذا عملياتي مثلا جينش كذا سناوة يعني وقت كل ميجا يليدشه لكن قالت تأخير بك مثلا نيفرو ve ser asre ya خود asri ser nivro bke ya peygamber mezarı ki İmam Nevevi diye ki hassas bir vakit var mesela sahiha Müslim da be yani şerha ko İmam Nevevi de bir insan kare yani vakti kud hadar da be ne sefer da be ne naxşim be nivro asri ser mağribi asri ser hep kunaka adet yani vakti ihtiyacı kebe kare şu kadar ihtiyacı hiç ihtiyacı da oraya ورحبتيكي قليلقيكي وجناكيجي والميسي وقزة. nasıl İslam vakti Arabi canı 8 saat 4 saat. لا ممكن يعني مربي. سكناوي عربي تو شيكين سرويسن. Müsaade size bir daha telefonuma size muhacir bugün. Juvane kelam kabul khairatın. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam bir sorumuz olacak. Türkçe sorabilir miyiz acaba? Buyurun buyurun. Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam şöyle diyorlar bu prensyon diyorlar ki haramdır. Eğer haramsa diyorlar niçin mesela böyle medreselere Kur'an kursları içinde işte halaldır verilse? Tamam soralım seni. Onlara da haram değil mi? Değil mi? Evet hocam öyle diyorlar. Bizim de kafamız biraz karıştı dedik Seyda'mıza soralım. Haram diyorlar necis demiyorlar. Neyse Seyda'ya soralım. Evet inşallah. Hocam diyor mesela niçin madem haramdır niye onlara veriyorlar? Onlar için de haram değil midir diyorlar. Tamam Seyda'ya soralım inşallah size. Allah sizden razı olsun hocam. Allah eksikliğinizi vermesin. Ehlen ve sehlen. Urfa'ya rahayı kelam kavum khairatın. Urfa ve ne hazire. Seyda go jibu xatir derin Avrupa لفراج ناقر رسمي برددن ماله دارن رو رسمي نكاح خاطر كان جبو خاطر اعتقد منفعات وين دنيوي هنا دبي قالوا وقت اجرا اجرا رسمي بردن اجرا تي بدن نايبا أنا معاملتي غير إسلامية
بله يعني كشنا أخبار ده وهرجي بزنكي ديني را معروفة كفلان بيفان İslamiye günü lakin vakti bir mahkeme pireke akberde talak gidecek. بله Abisi talak gidecek. Gene düğde hemen posmanlığı nisamda bir Arapça şeye cevabın talakı rac'i. Gene benim pireke akberde bu es posman bu disakir bir nikah hakkı lakin talak gidecek de doğdumine. Bu semeh bas ve o cami rac'at ne ki pireke ücreti berda. يا بيلك خبز زوجي بزوجي يدنا شخو كاره بزوجه و pirek ji كنا خزان بيرا بزوجه كاره نزوجه. بيلك قال خبز زوجي إذا بيرك بحيرة بدي صورن بهبرة بزوجين كان نكاح كنا نكاح كنا وصار الطلاقة ده طلاق يا مايا بله سيدا إذا جيب زدي كي سيدا diyor promosyon haramdır tamam o zaman haramsa niye medreselere fakirlere onlara niye helal mı haramsa? Şimdi haramın manası yani necistir değildir. Evet. Haramdır. Şimdi bir insan zakati varsa zakatını yese onun için haram değil midir? Evet. Babasına verse babası yese onun için haram değildir. Oğluna verse hanımına verse onun için haramdır. Ama fakir fukaraları verse onlar için halaldir. Bu promosyondur öyledir. Yani fakir fukaraların hakkı. Şimdi bir insan diyelim içki satmış, bazı haram şeyleri yapmış, mali haramdır. Ama öldükten sonra çocukları için o haram malları hep çıkarmaları lazım. Çünkü haramdır. Ama kime verecek? Denize atmayacak, fakir fukaralara verecek. Mali zayi etmeyecek. Onlar için halaldir yani. بله Evet. مساعدة سيدة دحب تلفوني ما يدنا جهنا سيدة أدنى كلام كأم خيراتن أدانا إبارة بخير بخير سلامت يا الميزك ما نخوش ما نكم سنغار نمشكم ترونشي ما يشتكي أرونشكي نمشكم يا سر çekiyor نمشكم كام سيدة برسن إن شاء الله يا فرزة تاني بكم شيء دفع فارزة ثانية كام سيدة برسن إن شاء الله وكيا برسي هنا نعم أما هذا خدي بنت خير خوشي إبارة بخير إن شاء الله أهلا وسهلا جي إزمير كلام كأم خيراتن İzmir. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Fersakemiz Seyda. Böyle kelamke. Hükmü cemai ne cemaat dibe? Çava? Çava تقول؟ مثلا حكمي جمعي قال لك ولا جي. أري حكمي جمعي قال جي. جي جماعة به. لما جاء جمعي نوري. يا دوديا فرساكميجه. كلام كه؟ ما جهدوا فهم. يعني تجبور لما جاء جمعي أو خطبة بيجي. أري. تمام أفهد فهمي. دوم حكمي كو شرطين الجيبين قالوا دبنا نابه. أري أبوياك. أدو دا. أري يا دوديا جي ميا سبيع شما إيش اللي ساعات بيجا ميسك ميز به. بريا إمساك يدك يا بريا أعزان يدك. يا مثلا ملل برا حفظة 20 kadar basmağımda şeş nivada meşkim. Tamam, وقتی شش نیوال میشکر. امساک لیخستیه. تقویم دیگه امساک. لا. ها امساک جنبیه. هلا به. کامل سه پرسه انشالله. اه. اما هذه خدي بنت خير خوشيده. ببین خوشیده. اهلا وسهلا. سيدا قو النكارم شبيال نميش بكم ازرونشين نميش كم تشواي ادو از فرزاد تاني بكم تشواي. أنا البيان كار بالميش بك رونشتي بك رونشتي كار كارا وزران دي بك يعني وزران دي كار بإشارة جواب بك خيط على يعني عبد أخرى أرحم الراحمين وصل زيادة قوته اللي تكلفناك ومثلا كن كار بالسنة بك yani göre farz etmek kezi makbul. Ya tabii ki runişti karbe. Runişti karbe sene tabii ki başen tabii sevap kijaret yani. Size go şartı cümleyin elcide melek kâle elmeyece cümleyi ki. Anak şartı cümleyin elci bir kavişler gori mezheba da giştikti. Mesela gori İmam Şafii şartı gere çilhab.
Ama hiç kesine göre gereçli hamle. Yani divan şart usulü cem'i de pır ihtilafı. Geri ehli cibin malum hebben. Geri ehli cibin, ehli vatan bin, o mesela geri fatah ve tahzir Zerkesi zaman. vekribe. Vakti ki şart nel cibin mi cem'i? Nel cibin. Yani nel cibin. Mezhebi İmam Hanifi'de ve geri Mısır be. Şehir be. Bajar be. Hammam lihebe, evkli lihebe, mahkeme lihebe, çehebe. Tabi bana tabi ihtilafline. Yani hatta ki alimde yekcine peygamber ne gut yani. Cibervi havay الميجا جمعي يرو قناعتها من هرجي قال الميجان جمعي بيكر يعني مثلا انا كل شورا نايكر مثلا اصحابي پیغمبر دشان دورا مدينه اللي بدري حيوان اخويت كرنو و çadır adabun da okudavu الميجا جمعي netkin peygamber yine gobke o çol bu çünkü ne yerleşim bu gere yerleşim be ehli vatan bin ehli cibin ma ehli cine lazım çilha baqadinci as-sahwa simel sivnehmel cibine الميجا جمعي nekin يعني مثلا الشافعي لتشيكا يشتكي الفابريكا والله الفابريكا زيكودر وشهر بالنابل جري الا يرلسم بن يعني جي فابريكا جي çadıra falan mücadele cem'i tüm mezhebiyen perj geriyen ana mesela ben perciya mesela GF fabrika evkirne fabrika mezun seda perunci yok şerkiye lakin ibare kesti ve namine tebdil mali eğer bekçi o mesela maliyetinin dübe navel dedim canım. Mal ha mesela. Kum mal haben u barab kaderi ev ki yerleşsin be dübe yani. Gene mal ha. Gene mal haben. Böyle ana sizi medrese meclisi sanayi seyda. Şen cam melez var şimdi. Her ne haba belki şimdi. Sanayi ya. Ya cem'i. Fabrika mezun acım mesela. Fabrika. Elvanlar hada mal yani. Yine mal doğru hene. Evet hene mal haben baş. مساعدة استاذ بدي اعمل تلفوني منها موجبة الداوية جباطماني كان لكم خيرات ايوه بلي كلامك كلامك برسي من سيدا ايام برسن بلي زراعة منقصي السنة 5 صارت بين موتور دن شفتشيها يقول عرديوي هذا شخصاوي ياجي سر حيوانا سر شو دنوان يا دبي مثلا يا عديت هي طابودي شخصا خو كذا شكريبه وياجي حيوانات مثلا حيوانه تو حيوان شامدي تبي موتور مدنوه وني يزير مي بيش وني بينشن بدنما يعني تقسيتي اول خويا موتور اكيد كراوي او بدا ودي بشتوي او بري موتور بيشن ده تراكتور بايسي ابي موتور ده شفتيا زاد ما قاسي بري ده يانس كاراهو ودبين فايز جا ما برسيد دبين فرق مثلا انفلاسيون فرق يعني بانقا كاز فيجم بانقا موتور ستيج اثناء كفادي وجيكيري بور حاصل موتور دفروش زراعتشيا دبي بيش نطال سدي بيسبينج بدن و اي ما يجو تخسيتي وري تخسيتي دي حد زراعه بانقا سي فريق بيشن ده باي اللي هاي باقي ذكر لك ده باقي برذكر كر بانقا تبيجر بيشن دبي بانقا دبي بيشن بريوان ازدمش بالوضع بس شفتي هذا بدين دوان بيشن بريوان قتينا تراكتور بايسي انت دبي شفتي ابخويك تراكتور تمام يا بدين ده شفتي اوري بدين ده شفتي صار 5 صارت بي صارت الحوقه بدي تعال اخوي زي سري يعني تمام مثلا هدفع ان شاء الله كم مثلا برسن تمام خير برسن لا سر شعبا بين خير خوش ده تمام شواني مي داوي جواني كلام كم خيراتن السلام عليكم هجوم عليكم السلام دنگي تلفزيون بقرن سوري معنا استاذ هجوم فرسكن كلام كده دنگي تلفزيون اخو بقرن تلفوني قد لكم سي سوري انا برصوتا هجومكم بلي ونحاسكن هكا بلي كلامك وجا سوري كما ها مقول نبيجي ما يقازا ها يسنات تبا ما بكناو يجي زمان كي مالا خارجي مزيري مفروض ننهاج عديدة حالنا كخيام قناها يجي سوري ما ها پای پرانفسوی چی عدیده مثلا همی خورا همه پی دوای خواه مالا خواه چی که مگنه هم خیره كامل سيدا برسي ان شاء الله مثلا دعبوني ما بستعبان بأون عم جامي بي سعراسكن علي كامل سيدا برسي ان شاء الله اما هاتي خدي بين خير خوشي ده ان شاء الله
İmsak nâle nâhe el meştkim. Em ben haftun niva de imsak hafta ledhi. Şeş niva meştkim. ولا نابه يعني بري وقتي مرل ميش بك نابه يعني الميج مقبول نين يعني Size go banka motor edistine peşin period de işçiya o bedey. Bin davet seri tabi. Yok caize bütün malla yeki بدين حاضر بكره وبدين بفلوس مرل بالتقسيط وفيات كي بلي caize يعني alışveriş. Size go mecim ne kazahane eskarım sünnet abkim yanına. أنا الميجي قزا مذهب إمام الشافعي قال لا قزا بك لكن إمام النووي معلوم مذهب إمام الشافعي أدبي السنة مهم شيء كاربك بشرط قزا بك يعني وان سنة وقت تراويح وقت وتراوك وان روجي درك على السنة يعني رواتب كارب. بله سيدا جو زيرم مالا غزرم خوارنه أنا حلال كم باش دعوة حقيقة بكم باش. إيه والله تقول دعوة حقيقة بك لأن وان خزيرة يجسير هذا برزول ميتكن. بله. يجوك حلال كذا خد على شنقات إن شاء الله أو كوي حقيقي. وحقيقة بخوزي كارب خوز. حقيقة بخوزي كارب خوز. الدنيا يجي لآخرتيش. بله. سيدا جو بروموسيون ام بي ديواري خوشين شوي. نجايز. قال بروموسيون يجبو خن كانوا كلان مش ممكن. بله. فائزة وحرامة أو زراري ببينن وكاري نابين. لازم جبو شيء كبير منفعة خو قلنا مش يعني جو منفعة قلنا من كده بنظام فيرجيا خو بدنا نظام حقي جريان خو بدنا تشدن تحقي جبو خن كاره اسم منو جاي قرب فقير وفقراني شو زيادة كبيرة ندينا بدل مدرسة سابا مدرسة ما تبر تشينا ربنا أمريكا أخوي كده بدل مدرسة بلا خيرة ولا خير جوان رتني تبي جبنا خير ناش سيد بيكي حياتي برتنگ بتنگاسي زحمتي مشاقتي دابا قالوا انتحار بك جناي انا ولا جناي انتحار بنرى يعني پیغمبر مدوی کی به چه آلتی خو انتحار بك بوی آلتی را جهنمه يعني روح خاص بخدا واه يعني خود تعالی بلکی امتحان اولاد نخواسینا ده سرمرو يعني هنكي انسان پیغمبر مدوی به عمل خود مستحق اینکی مقام جنت نابن خود تعالی که ای شو المان ده سر بدنوی و صبرت که مستحقی و مقامات بن حتی به انسان روزا قیامتی وقتا که خود تعالی مکافات دان مصیبت و نخوشینا دان به خوزلا به طول عمر ما نخوشینا در باز بگر صبر بکن يعني دبي ايه انتحار بك المجاوي تكرن يعني ولا پیغمبر نکریه لكن انا عالمی اسلامی دبي نیتا کو بلکی شعورا خون دازر به نیت السلمیشت. Böyle selamun aleyküm hocam biriktirdiğimiz saçları dışarı atmak yerine yaksak caiz olur mu? Neyi atmak? Dedik pore hoşetkin dedik duvaşe. Dedik gelo am biçevtin başı am bavinder. Ne ola diciki da bebeşi. Ana roja kıyameti. Jibeden insana ji por neynu ka ji çerme merif çehbe tevlisat dedi gize bedena merif. Yani jibelwi havi insana cenabet ve pore hoşeneke neynu ki hoşeneke وقتی شکرجی وقتی ایدری نه حنجرم برای قلکی ده دفن بکه اویکو وی وشیر یعنی. سید به یکی رایینه بمره جسوال ته عفو کردن. والله حدیث کیه یا حدیث دبی روزه اینی یک بمره سوال جنایی کریم سوال جنایی کریم عذاب قبری یشتنه لكن هنكي عالمين في حديث ضعيف يعني. بله سید به یکی بروجی به کاره بنیش بجو. بنیش که تت ماده کی پیرانه چخوری کاره بیچو، لکن که اما بنیش ده دروازی سلایه حساب کرده وی سلایه بقرتینه روزی بطاله. دبیسیده مرف دماغ به پاشی وی خوارن بخواه دخانه دوی مرفا ده به مله بانک بده روزی خراد بیانا. ولی کتاب فقید بین که خورن دوی دابه آف سر دوی به یا حالات دنه یک چیک روزی بطالت کن که همون آزاد خواندن گره وی لوقش دوی باوشه وی آوی باوشه وش حاله او که دور به حالی چیک روزی دشکنه. Ve diyor ki izleyicimiz benim kocam bana para vermiyor, ihtiyaçlarımı karşılamıyor. Ne yapmalıyım? Ondan boşanabilir miyim? Valla eğer nefakasını vermese, çıkların masrafını vermese boşanma davası açabilir. Yani bir insan yani hanımının nefakasını vermeyle mükelleftir. Eğer vermese insan boşanma davası hatta bazı alimler eğer 3 gün bir hafta hiç nefaka vermese kendi kendine boşayabilir. Bir doğum yapan bir kadın ise 40 günü bittikten sonra eşiyle normal helal olan eşiyle beraber olmuş.
Daha sonra gene leke görmüş 40 günden sonra. Şimdi Diyor, acaba lekeler bu bir hükmü- şey olmaz. Yani böyle tam Senin en çoğu 60'tı değil Şafii'ye göre. Şimdi Şafii'ye göre 60 güne kadardır. Ama mesela Cumhur'a göre 40 güne kadar. 40 günden sonra yani güçlü kan gelse de o şey değildir. Nifas Nifas değil. değildir. Ama İmam-ı Şafii'ye göre diyor 60 güne kadar da eğer devam ederse o nifastır. Leke olsa Seydam? Lekeler bir şey olmaz. olmaz. Yani bir gün temiz Ama her olursa şey halal sonra olur. leke mekeleri görse nifas değildir, hay değildir, hayz de değildir. Seyda diyor nifasta yıkanma niyeti nasıl getirilir? Yani nifazda, hayzde, cenabette ben cenabetini nifasiye, hayzi üzerime kaldırıyorum. Hocam benim bir sorum olacaktı. Okuldaki hocalar dedi ki Allah'ın affetmeyeceği bir tek günah vardır. Bu da şirk koşmaktır. Hocam o zaman biz namaz kılmazsak bunun günahı olur mu? Türkçe olarak sevinirim. Yani şimdi namaz kılmamak günahdır. Lakin küfür olmaz. Hatta küfürde İmam-ı Ahmed bin Hanbel diyor kafir oluyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam diyor el farku beynena beyneme as-salat. Bizimle kafirler arasındaki fark namazdır. Men tereke salate müteammiden fakat kefere. Kim tek bir namazı amdi olarak terk etse kafir olur. Yani İmam-ı Ahmed kafir olur ama başka imamlar, hatta İmam-ı Şafii kafir olmaz. Lakin öldürülür. İmam-ı Hanifi diyor cezaevine atılır. Yani İmam-ı Malik de İmam-ı Şafii gibi söylüyor. Lakin mesela şirk küfürdür. Küfürdür. Yani küfür meseleleri, hadiseleri çoktur. İnne şirke le zulmen azim. Böyle Seydam. Allah-u Teala diyor şirk en büyük zulümdür. Hatta şirk odur ki Allah-u Teala'yı kabul ediyorlar. Ama ona beraber. şirk koşuyor. Ma na'budun la qaribna la zulfa. Ama mesela bu komünizm, ilhat şirkten de çok Vallahi de kabul kötüdür. etmiyor. Zaten Allah-u Teala kokudan inkar ediyorlar. Seyda bir seferime lemeza hoca müteahhir dikim. Nabena ve de eskameti lazım benim. Dedi tehir kiri am bir mağrib bir işa. Kara kameti binin. Lazım mı? Ne lazım? Lakin kara kameti. Yani dedi nabena ve azvar hindik haberim çavaye. Valla kudu بقدر الدرك عطا فرق بكبي كل ما يجا sonra بنسرية أول جنابه لكن كل ما يجا أول بنسرية آخر أو زراناك تقا تأخير بك نابينا ولا تقا خبر لي زراناك كل ما يجا مثلا مغربي بمثلا عشاء شو مغرب زمان يدار باسبيه قال بري عشاء يجيبك بستيجي عشاء بك وزمان يجيبك أروان زراناك لكن عشاء بنسر مغربي هل الوقت ما يشكي Aramanda gerek haber ne de o zaman ne gelir vakil meşk Böylesiyle. Sedri selamun aleyküm selam. Annem yaşlı abdest almada sıkıntı yaşıyor. Bağlı bir şekilde namaz kılıyor. O geri demek. Evet. Bu bağlama ile diğer namazlarda kılabilir mi? Oturduğu yerde teyemmüm alabilir mi? Valla teyemmüm su varsa teyemmüm alamaz. Evet. Lakin mümkün olduğu kadar her namazda bir abdest alsa iyidir yani. Her namaza abdest alsın. Hocam ben Katılım Bankası'na hesap açtım. Yeni müşteri olduğum için bana 100 lira altın olarak 100 liradan alışveriş kastıyla markete alışveriş yaptığım için 200 lira hediye verdiler. Hediye puan vermişler. Hediye para vermişler. Valla hediye caizdir. Lakin bankalardan hediye de biraz bellidir. Lakin hediye caizdir. Mesela promosyon edilse diyor ki madem promosyon haramdır. Herkes için her şey için de haram değil midir? Niye fakirlere helaldir gibi? Yoksa her şey için haram değildir. Yani zekat şimdi zenginler için haram değil midir? Bir insan zekatını zenginlere verirse onlar için haramdır. Ama fakirler için halaldir. Babasına verirse babası için haramdır. Ama mesela fakirlere halaldir. Promosyon da öyledir. Müstahak olanlar için halaldir. Gayri müstahak olanlar için haramdır. Yani bu soruyu sormak da biraz şeydir. Şimdi haram ayrıdır. Necis ayrıdır yani. Necis değil. Necis değildir yani. Haram yani yemesi haramdır. O fiil haramdır. Bir insan gidip mesela içki yapıyorsa o şeysi haram değil midir o fiili? Evet haram. İşte o haramdır fiil olarak. Fiil haramdır. İş haramdır. Evet. Selamünaleyküm hocam. İmam-ı Nevevi Salihin hadis kitabını okuyorum. Saç ekimiyle alakalı hadislere rastladım. Saç ekimiyle ilgili alakalı hocamızın bu konu hakkında bilgisine müracaat etmek istiyorum. Dinimizdeki saç ekimiyle alakalı bilgi verebilir misiniz?
Şimdiden teşekkür ederim. Evet, Allah razı yani olsun. İmam Nevevi Riyad-ı Salihin'de sadece ekmeğinden bahsetmiyor. Bu asri bir meseledir. Asri alimler diyor caizdir, bir şey olmaz. Eğer Evet. köklü olsa, devamlı olsa. Hani. Böyle. Evet. Yani kökü onun olması değilse de. Yani onun olması lazım. Yani o da mesela diktikten sonra geçici bir peruk gibi olmasın. Yani tam kök almış gibi olsun. Böyle telefona misal etkevi denge bugün Seyda. Selamun Aleyküm. Rabbim sizden izleyicilerimizden razı olsun inşallah. Programlarınızı muhabbetle izliyoruz. Rabbim yardımcınız olsun. O hazır dua etmiş. Camide imam ay namazı 2 kez ayrı ayrı kaldırabilir mi? Ve bir sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bir cemaat gelmiş onunla kılmış, sonra ikinci bir grup gelmiş onunla da kalabilir mi diyor. Yani o haram değildir. Lakin bir adam mesela camiye gelmiş, Peygamber Aleyhisselatü bir millet hep cemaate namaz kılmış. Peygamber Aleyhisselatü kim buna bir sadaka verebilir? Onunla beraber tekrar cemaat kılsın yani o da o cemaate sahip olsun. Değil mi? İnsan kılabilir. Bir insan ferdi olarak namaz kılmışsa cemaati görse, tabii olabilir. Görse caizdir. Yani hadas sünnettir. Seyahat diyor kadınlara imamlık yapabilir mi? Yapabilir yani İmam-ı Şafii'ye göre yapabilir. İmam-ı Hanifi'ye göre yapsa da sevap kazanmaz. İmam-ı Malik'e göre de yapamaz. Lakin Peygamberimiz zamanında kadınları imam olarak tayin etmiş. Hazreti Ayşe defalarca yani başka kadınların önünde namaz kılmıştır. Böyle. Seyahat diyor ki dibêje bir zilam karın pore xwe henne bikin. Sünnet hatta pore xwe riyê xwe ekspî ve Peygamber dibe yani isbagu fe innel yehude ve nesar la isbagune. Yani wen pore xwe evke boya xwe Yehudi ve Nesar isbag lakin Peygamber de beraşî neke. Evraşî le gorîn ke haram el gorî pra mekruh yani. Seyahat dibe ya zilam karın van orta biriyê xwe jî rakin. Ola ev yani pıt hakide me harami ne diyecek? Benzetme pireka çene ve tişkin abi. Seyahat bir kadının 3 tane çocuğu var. Biraz ağır vermek için sprey taksa günahı var mı? Şimdi bir hastalığı, bir doğum... Ara veriyor Seyahat, sadece ara veriyor. Ara verebilir. Yani bir kadın bir ara bir sene, o 5 sene, 6 sene ara verebilir. İhtiyaç oluncaya kadar o arayı kaldırabilir yani. Seyahat bir arkadaş burada Katılım Bankası'na gitmişim ev almak için bana şartlarını söylemiş. Normal bankada aynı şartları söylüyor. Diyor farkı nedir? Alabilir miyim o diğerinden de? Yani şimdi diğerlerden eğer para verseler üstünde para alsalar bu caiz değildir. Ne kadar az da alsa. Lakin eğer ona evi alsalar, yani hazır evi alsalar, ona borçla verseler, o borçla verdikleri için kar isteseler bu caizdir. Böyle. Hangi bu faizi bankalarla böyle yapsalar o caizdir. Böyle. Sen dibe rojiya xoya deyn akaza. Niyetavi binin daviye zikarım xarab kin orta navi roji mesela. Ne caiz. İbadete farz ku dest pekir bir mazeret kara xarab kin. Farz gere çi bike devam ke. Devam ke qadine. Hatta İmam-ı Hanifi, İmam-ı Hanifi sünnet zibnedani gere tamam. Sen de bilek Arabi bazın çavayı. Taksiş o güç dağcur mu? Hayır orada dağcur lakin ki destemde evkiye bir amine disbazı. Sen de bizim banka promosyonunun bir kısmı para puan olarak kredi kartına yatıyor. O para puanı ihtiyaç sahiplerine nasıl verelim? Sadece alışveriş yapabiliyor muyum onunla? Yani bu sefer puan eserde bir kazı çavdı fakire. Az eşya bizim bir eşyayı bidim dibe. Yani vakta kul guri öküne ana verecek ki dibe az 10 milyar. Mesela promosyonu az bir eşya bidim halkı da eşya menfaat ağdışırmış bi. Yani bir ticaret ağu. Ev ya haram eğer puan sede puan yüklemiş kartım etkin promosyona mı? Eşya puan lazım mecbur eşya bitsin. Yani bir karın bir eşya bitsin. O sezon fakir. Seydet ve lazerle yani epilasyona çeşit bejin. Kıl aldırmak caiz mi? Şimdi caizdir lakin mesela kadın gidip kadınlar yanında da mesela diziyle göbek arası onlara göstererek
alamaz. Kendi alabiliyorsa lazeriyle alabilir. Yoksa mesela bu mecburiyet olmadığı için yani kadın velev kadının yanında da mesela diziyle göbek arası kılları almak caiz değil. Yani kadın da kadına gitse mutlaka dizle göbeğin arası görünmesi lazım. Görünmemesi lazım. Haramdır. Evet. Siyah diyor ben bir yıllığına birisine yatırım amaçlı bir şey aldım. Aldığım fiyat 70 idi. Ona bir yıllığına o 85 lira verdim. Daha bir yılın dolmasına 6 ay var. Şimdi diyor ki param şimdi vereyim ama biraz eksik vereyim. Olur mu? Öyle olmaz. Yani zaman 6 ay bitmiş ya daha bir 85'e vermiş. Yani Vakit var. vermiş, mal vermiş ona. Öyle anlaşılır Seyda. Eğer mal vermişse mal vermiş, parasını erken borçla verdiği için fazla fiyatla vermişse şimdi erkenden mesela parasını ona verirse biraz düşürse bir şey olmaz. Düşürebilir. Evet düşürebilir. Yani 6 ay önce veriyor diyor. Yani Peygamber Yahudiler Medine'den mesela onları sürgün etti. Geldi dedi ya Resulallah biz borç ve mal vermişiz. Peygamber dedi da feteaccel. Yani parasını peşin al lakin biraz fiyatını düşür. Resulullah'ın hadisi var. Siz bir mal ki em ben yetimi ve hene iyice bitevu ikramiye koyarın keçket xwazın. Pidek dere. Layık xwar demet xwar yetim madde. Biz on ikram batı var hazır bir işi on çene abi. Dibe o ikram çavadı ben. Caize ne caize kalbi koy. İkramiye mali yetimen kare bide. Gere iyi hak bir be. Yani pirek bile para belli ki mesela merivi rahmet kirbiyeş haştaya gijera. Bile para belli ki biz para kubde yani. Ya iyi kudi seveceğiz parayı bidin yani. Yetim adına ve eyvanda ben karım. Bele. Size ve pırsı direş kırını gaşika inşallah bu kuyunum. Selamun aleyküm hocam ben bekar bir kızım babam nafakamızı karşılıyor. Ama babamın son zamanlarda maddi durumu sıkışık olduğu için sadece geçimimizi kadar para verebiliyor. Acaba benim bekar memur kardeşim medreseye ve bana promosyonda bir miktar verebilir mi? Genel olarak medreseye verecek ama eğer bana vermesi caizse bir miktar da bana vermek istiyor. Fakirdir sanki. Fakir ise müstahak olsa ona verebilir lakin beraber bir evde olsalar bir evde ise caiz değil. Caiz değildir yani. Böyle Seyda yek dibe pideka öyle godayır ne ki evci per bğayde beyse berdim dücar secar bir beje dibe garoz lavite berdan bir ezite berdim ya müteberda ve müteberda teberdan talakçu lakin bir ezite berdim nay berdan tabi ileride eziberdi ama bir müteberda çu böyle Seyda dibe ez garsoniye dikim nan lokante şoğle Seyda dibe cana da semil pidekat ki pideki garip yani ya dibe xo taklidi mezhebi hanifi dikim dibe desmi cam dişki ana ku şehvet zevk çine be dezmej nas ki qaq txanini mezhebi imam hanifine keşi lakin ku zevk çe ve lezzet çe ve taklidi hani imam hanifi gibi dezblevi dişki böyle Seyda benim mehrim üzerindeyken benim altınlarım benden zorla aldılar. Evet. Ve geri vermedi. Dediler ki 7 gün içerisinde vereceğiz, vermediler. Şimdi de biz öyle bir şey yapmamışız diyorlar. Ve ben de diyorum hakkımı helal etmiyorum. Bunun günahı var mı? Valla günahı yoktur. Hakkını helal etmeyebilirsin. O sen ahirette alırsın o rahatlıkla eğer gerçekten mehrini almışsalar senden yani. Böyle. Sedri ez şafi'ime لما سبيت سنتي ويدس قنوتي بخوين ما شرط قنوتي بخوينم أنا خوينم شدبه يعني المجا الصبيدة طبيعي مزيمة مشابه قنوتها وقت يكون نخوين يا النظام به زرارناك لكن أصحابي كي دبي ملدو بيغمبري دو حضرت أبو بكر وعمر وعثمان علي تابع المشكة يعني قطبي قنوتي ندخوندن يعني قنوت بيغمبري ما مهكي قندية نفرة لأهل كفري كريه düğüde terk. Size plastik ve ağaçlardan yapılan hayvan figürleriyle oyuncaklar yapmak ve çocuklar oynasın diye yapmaktan bir sakınca var mı? Oyuncağı kadar. Çocukların oyuncağı için bir şey olmaz. Bir şey yok. Evet.
Selam Seyda, ben cezaevi yattım, berat aldım. Devlet bir miktar para verdi, zamanında verilmediği için şu an faizi ile ödüyor. Bu enflasyon mu yoksa faiz midir? Bu onun için halaldir. Yani şimdi pazarlık mazarlık değildir. Ona bunu mağdur etmişler. O hepsi alabilirim. Yani şey de değildir. Böyle. Promosyon da değildir. Seyda be jibo evara ine nanjmin şiva miya datın. Evet. Debe gelo çavaye. Şki satınır. İslamiyet'e şiva miriye diye çıkitın. Ama sadaka bir İslam ne söyledi? Sadaka bizim başa. Lakin şiva miriye adet. Ve bikinci peygamber ab şiva miriye hatta roji, seroji, haft roji şki satınır. Lakin si peygamber. Lakin sadaka kendi ve sadaka ve dua dikce miriye. Yani. Seyda be gerçi xavne disa persım. Debe zlami min çendak ya ji pîrek avê artık kiyê dibe eşim. Dibe ê ku nasê xwe yê mirî dibînet xew de. Ben got me miriya bîne me tibire. Herê mirî belki dava sadaka lê dikin kaçı. Hadi hepsi. Seyda Suriye Daviye. İyi akşamlar hocam. Ölmüş ana ve babamıza yıllık hatim okuyoruz. Ben ve ablam birlikte 6 ayda bitecek olur mu? Yoksa bir yıl olması gerek. Cevap Türkçe olsun. Şimdi bir yıl gerek değildir. Yani bir insan yani her gün anasına, babasına, ölülerine Kur'an-ı Kerim'i okuyorsa iyidir. Yani Kur'an'ı okumaz, sevap ilk olarak bu okuyana gider. Ama kimi ortak yaparsa evet, yapabilir. Düğbab zaten evladların amelleri zaten ana baba ortaktırlar. İyidirler ama bunu ben tavsiye ediyorum. Yani para ile Kur'an-ı Kerim'i okumasınlar, okutmasınlar yani. Böylesiyle malta hava arkadaşlar. Tamaşavan heyecan burası persive perman gelek jiman. İnşallah hafta vere carek diyun kalbin vakta dema ve hebin persive persin. Ama bersiva persive bin hatta hafta kida bin khayri khoshide. Ama o khad spi Rabbi alem Khudayi Teala. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.